Өспүрүм деп туугандар, сиздерге бул чыгарылышта кулундардын жашына жеткен тайлар 2 жаш, 3 жаш кыланбышты кылып бир тартып беремин. Ноокаттагы Арал базары, жалпыңыздарга ассаламу алейкум деймин. Биздин катталуучулар, жалпы жылкы сүйүүчүлөр. Кандай сиз жакшы жүрөсүзбү? Связь кетти го. Связь кетти. Молодец, аламкабар бар болсун. Кандай? Болду. Сүйлөшөбүз. Достор, негизи бизди баары эле аламкабар деп билген. Бул каналыбыз бирок аргымаган, билесиздер. Муналар сатылган окшойт. Булар сатылдыбы? Баболтабы? Достор, каналга катталабыз, лайктан басабыз, буюрса жакшы бир чыгарылыш болот. Мына ушул 3 өспүрүм соода болот, бир болсо. Тос дейт. Бул ака базарда билесиздер, көп тарттыра бербейт. Ошого башка жака өтөбүз. 15 февраль 2026 жыл. Мына соода болот ушул. Кулун бир болсо. Buraya sırası aldım. 40 bin veren ziyade plan da ben жалган сүйлөйм. 40 мыңга берем десем алыр. Канча берет ат? Канча берет ака? 40 миң. Турусун айта бериш керек. Туура. 40 дейт кой. Так, мына кулундан сурабыз. Кулун канча экен? Кулун. О, соода болтабы? Канча берет ат? Канча бер? 50 50 миң? Эркек а? Ургачы. Ургачы 50 миңге бербейт ат, 50 миңге бербей аттыр. 53 кө? 53 миңге бербейт ат, 53 миңге бербейт ат. Кулундарды тартабыз эми, достор. Анан буюрса бул өспүрүмдөр чыгарылышы башка болот, билесиздер. Ал жерде мына кулун дагы бар экен. Дамыр не болот ат? Жакшысыбы? Ассалам. Кандайсың акам? Жакшыбы, жүрөсүзбү? Малтасызбы? Жүрөсүз да? Жакшы. Көрүнбөйсүз да? Булар эркек ургачы. Мынау эркек, мынау ургач. Эркегиңиз канча? Муну бир досум 50 алды. Алдыбы? 50 алды. Ургачыңыз кымбатыраак болсо керек. Аз кымбатыраак, Сурайлык. Канча деп атасыз ургачын? 65 миң. 65 миң. Жакшы. Болду, базарын берсин. Сүйлөшөбүз акам. О, канча бул кара кашкаңыз? 80. 80. Эркекпи? Эркек. 80. Жакшы. Мына кайсы соода болот? 66га бербедим. Бербедиңиз. 66га бербедиңиз. Жакшы. Соода болду. Мына көкпү? Болду. Тору канча каш? Bunu soda altı akan biz asur atamız. Kança oldu sodası? Sodası şu 60-70 kam vardı. 70 kam vardı otağı. Erkek ha? Erkek. Erkek yaxşı. Urgaçı mı? Şunu aytam da. Şunu aytsayız. Urgaçı bu. Ardan market köçede de, ardan market köçede. Yaxşı. Mına yukarı soda oldu taksır. Lan 66. 60? 66. Köktü. Erkek mi? Urgaç. Bul da urgaç. Şöyle urgaç. Şöyle urgaç. Ana. Taksır kança bul? Sen yakta soğuda oldu tamam. Satılıp tıra bir olsa. Kaysı kulun satıldı? Taksırlar. Selamun aleyküm. 52'den aldık. 4 öğünü. 5 öğünü. Erkek bular? 52 ming so'mdan mına 5 öğü boluptur mına kulunlar. Yaşına jedet demişler. 52 mingden boluptur. Так, 16 ay erkek tay. Nal da var ekan, janovar. Cho'ngmi bu lan? Assalomu alaykum. Taqsir qandaysiz? Bu qancha yoshdagi o'spirim bu jeni ne? 3 yaş. 3 yosh. 4 bolavi. Ya. Жазып 3 bola. Be ekan da. Qanchani tug'gan be bo'lsa? 300 deb atam. Yo'q, qanchani tug'gan? Ha, bo'lak baytalmi?
300 de otası. 300 ming so'm ekan. 300 ming. Nomerni beramiz qiziqqanlarga? Aytingchi. 707 milyon. 707 44 44 61 61 87. 87. Qara odasi ne? Rossiya. Rossiya. Boyu necha ölçü oldunuzmu? Boyu 1.65 çıkar. 65. Mana Baytallığın çoğunu izlegenlerge. Yaxşı. Bazarınız diyorsun aka. Kaça oldu aka koy? Kaça? 65'ten mana. Şşş, urgaç. Eko öten. Ha. Ya. Haydap koyayım mı? Uçan mı? Ha. Ha. Ha, eko öten urgaç ekan. 65'ten. Ha. Qancha taqsir? 70 milyon. Qanday şahsız? Erkek mi? Erkek. Erkek. 70 ming dek mana. Berbedingizmi? 57'ge berilibdir. Aka sizniki bular? O aka. Ha? Tamasha qilasiz. Qancha bu? Dural. Aka satıldı. Satılbayın, aldın mı? Qancha qaldın? 60'dan. Bir erkek bir kaç bu? 5'ten beri Biraz az oğlum canına gel tamam. Kaça bul? 52. Burgaç erkek. Erkek. 52 min kam var. Oldu. Pazarın versin. Bular kaçtan? Akzal. 65 milyon. 60. Vardı Urgaç'a. 65 mingden. Yaxşı. Aldınız kaç oldu? 55 yarım oldu. Erkek kulun 55 yarım oldu. Kaça gene bu bası? Aka boğaz kaça bunun? 80 milyon. 80 bin. Erkek ha? Erkek. Kulun değil mi? 20 yaşına ciddi mi? 6 aylık. 6 aylık. 80 bin kam var. Yaxşı. Sodasını versin. Tak, buna Qaratay. Qaratay qancha? Aratay 95 milyon. 95 bin. Bu taybice kulun mu? Kulun. Ha, kulun mu? 95 bin. Çoğur aganda şu aytkanı taybi dep koyayım. Ya 65'e ver. Siz soda ortası 65. Ha. 65 verdiniz. Bir beyta o. Bu niye para oldu aga? Şirkette algan. Şekli algan sen. Dağı var mıydı? Yok. Yok be. Oldu. Pazarını versin. Ana kulunlar. Bunlar tay okşayt bir bolsa. Vallahi qara tay ekan. Qas qaşqa. Oğı var ekan. Oo, narxlan qaranglar. Ana, hiçbirimler. Şolarda tartaylıça. Var sizlerden mi taksir? Murat Akan'ı görüyorum. Tak, 4 öğren da.
Talip, ırılar size vaktini de olur. O aytdım. Bular bardığı bir değil ha. Murat aka. Bir ayrı Qanday ballar. yaxshi? Nasılsın Jurasif? Yaxshi. Bular qulun bize tayba. Qulun ha? Kulun taylı. Dört öteng birmi? 4 öten bir aylar. Bardığı erkek. Ne? Aylandırıp yaxshi ko'rsataymi? Kazıklarını daha görürsüler. Kızıkkanda çalaslar yani. Numarini ağzı alıp vereyim. Numara da yetin kaka? 71 ha? 3 0773 05 05 64 64 89. 89 ha? Alacaktan daha bir. Sıkma çıkana buralardan daha. Çalı öğreçler, kızıkkanlar. Oldu, soğudasın versin. Canavar. Vallahi biraz içebildin ya. Maşallah. Selamun aleyküm. Taksir tartıp koy la kandaş. Yaxşıcak solar. Yaxşı mı? Kança yaş bunumuz? Altaraşka. Ek ola oyum ha? He? Жазгам. 2 yaş bolot. Az oğuzca mingü. Meni үйрөтүп коy. Üretildi ha? Niye para o da? Атасы Европа, российский аралаш. Avrupa Российский aralaş dedi. Ana. Boğazçı pulu. 400. 400. Boyun ölçüyordunuz mu hiç? Ha. Boyun ölçüyordunuz mu? Ölçödüm 1.60. 60 ha? Taza 1.60. 60. Kaç gerisi var? Dengel. Ben gel. Nomer veririz mi? Berебиз. Айтыңыз. 505 менен. 0505 09 09 61 01. 61 01 ha? Ana. Çalı öğreçler ha canavar. Kimge kızık olsa. Oldu sodasını versin. Bu yakta kayısı soda oldu. Мынау. Canavar. Taksir ağzalının muası kança eken? Ha, 150. 150. Caşşı. Жазга 3. Жазga 3. Bir tartıp koyalım ha. Ошол эгасына жайыңыз. Ha, oldu sep. Bu Mingü? Mingü ha? Mingü deydi. Sodasını versin. Sodasını versin. Ne karandan sırayla çıkara. Bunu kara kulun mu tay bu taksır? Güzel. Emin ek yol etken de ha? Kur'an. Boğazçı. 110 bin. Yaxşı sodasını versin. Buna. Atacaklarını görmüşler. Ya bunlar sizden mi o? Yok şuna gelsin sıra adam ya. Kimden eken bunlar ha? Canavar. Çapçın at, çapçın at. Так, туғандар, чыгарылышым жыйынтыктаймын. Буюрса бүгүнкү өспүрүмдөрдү ушундай болду эми. Кыскача болсо да тартып бердик. Чыгарылышты колдоп, лайктан басып коюңуздар.